Karbi Autonomous Council pen website kasonse. Methan Karbi longri cherangkom nangji kaprek akai tumapan longlia pata pilong lepo athepi pen kesi tum bite rally kapadupon. Samilang so block Mondol Committee atum 4th Executive Meeting kangni. Kardo nili Karbi aberta thanbang thare chisong teron number tang ton pen arjek tham. Karbi Autonomous Council pen website son si Karbi ame karapan panong pontang no website along Karbi Autonomous Council pen kiklem kedam amo ang ton alam kadukawe arat alilong ipopusi council pen laso pathak pachitak pon. Karbi Autonomous Council pen kesonsia website www.karbianglong.co.in along council asar ko arum along kedoan asai kamakam scheme kiklembo makam contractor supplier scheme along tangka kapada mapai humri longji laso website along council aphan kapachinia son do pusitame pachini longpo anparta bd sore chepachoy longpo council along kedoan akamta website along non pen ke kachini jiason among longpo. KSC pen chibatir pi ponse pai ni pai thong kabrai se arni analo porpai cresia porpen hanjang lang so pen selonijan an bite relia sai ding pon bangso sai long bogajan LA ang kang arlo imithang Karbi long ri long pat kachirai pon piminang jila pen asonson kaino atumon Karbi long arlo awidet nang jipusi kehang padupon. Karbi arlo ahoy dovek nang jila pen kaprek akhaya tumaphan longle pata selampon longle pusi KSA inglong pho tumpen bike rally padopon pen dilip terang SDO bokajan ari deng pin pura loi pak pajirpon ladet pen api hanjang langso donsuria klamalong chingrum pet pen mai ingni pon mai phu Samson Tokbi president KSA bokajan regional committee pen lam the jai pon bangso along kadok kawe hum pharo pho bike pachideng pon. Dogmoka tisu cinema hall along arnitili isial porpen samelang so block Mondol Committee ihin pen 4th Executive Meeting ke padopon pusi Dengong kadyo sa perangke Robin Bepen birta nang pale. Laso amay along 14 number Korkanthi lapen 15 number Mahamaya constituency samilang so block committee pen president secretary lapen members atum kadukawe bang plike pratrok abang pubang philapen bang so block along arpukedo bang haru isira bang phoke batum amaya long chitong don lalu hisar bo aman pen Mahamaya constituency MSC Lunsing Taron lapen block along arpukedo bang kep atum aphan poho pen archopon MSC Lunsing Taron ahin pen bang so block committee amaya long kachitong don abang pubang phia thengno along rat kaching thurjia phan lak kripo atangka scheme aputhak Karbi Autonomous Council ACM tuliram rong hang pen chingwa chingsai ponsi panong pon lopualang aputhak lam thei pachini pon. Karbi Autonomous Council along ilituma CM tuliram rong hang kachani pon pen alang ilitum bangkora FOMC hang exi ilituma fan je apomoski team development akan sonsi kitem konani ma alang ilitum akan hang pon te akan si epun protome eta MSC homosil karone amar manoniyo tuliram rong hang sare Umhorong na tokapi mane eta development scheme teknikal kalopra sanction dia hoise. Anparta bangso amayalong mai kachapahem phupon Chandra Singh ingti samilang so block committee a president sitame rat kapaching thurjia phan klardak ben lam the jai pon. Non malam so por apan dihena parman birta mington ponik sine. SMA Motors. All types of hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109, and also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMA Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Manta Road, 782460.
For the first time in Karbi Anglong Difu, Asian Infotech Computer Education is going to introduce a 100% job assurance career course meeting of Gov Diploma and Certificate course under NIELIT Gov of India. Seat capacity 50 only for Karbi Anglong district. So all parents and guardians are requested to attend the meeting on 2nd of September 2017 for Difu Center and 3rd of September 2017 for Hauragat Center. For more details, contact 98590399698 or 8638723369. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup, list of facial, signature galvanic facial, signature Orledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio-visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education, learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475, 7002770 959, 9957607561. Email santanthonyschool@yahoo.com. Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu, Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecho ajam thu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এটি আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Royal Enfield, SMA Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ
Dihinamo pipotot bertalong wang tulum. Pai ni pai thong kabrai si arni anero por pai Gracia por malompen Assistant Director Handloom and Textile Dipu asai hemalong sai hema chokomaramai lapen roton teronapan karchu asai pidopon. Labang so mailong Handloom and Textile Joint Director in charge pen. Kachari pono mailong Assistant Director Handloom and Textile Kulita pen si kachetong duna tumapan pachini pondo. Bang so mailong aluhisar po man pen Roton Teron Superintendent Handloom and Textile in charge Mensing B G20 Hamren Langhin Bokojan Handloom and Textile Saipo tum Mayalong Chetong Dun Renti Lapen Puluni WCS Rongteang WCS Dendaga WCS Lapen Langhin WCS at Tumapan Akijoy Pen Hon Terang Ketagapan Ingki Heihui Reading Pen Ron Pon Ahin Pen Mailong Lam Tekijay Ponke MOS Special Pick Handloom and Textile Apan Koti Ho an atangka ng palitanglo lasi konanat si tangka padam ng jima laso putak langpon pemisi klempon pupusi ning jepon gutei Karbi Anglongor staff khini loi pelai eta sasinaki porbo logote eta interaction ar telokor departmental সমস্যা hekhini janibor karone moi ei meeting khon telokok koisilu আবাই কৰিব নিৰ্দেশনা বা সৰে আমাক ডিস্ট্ৰিক্টৰ কৰিব যে তোমালোকে এইখিনি এনেকৈ কৰা আমি তেখেতৰ নিৰ্দেশনাত যাম আৰু এটা কথাই ছাৰে আজি ক'লে যে এইটো টিম হ্যান্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল গতিকে টিম হ্যান্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলত আমি এজ এ টিম ৱৰ্ক হিচাপে আহ্বান জনাইছে বিশেষভাৱে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু টিম হ্যান্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আগ্ৰহী ইন ফিউচাৰ আমি এটা কালেক্টিভলি আমি এটা প্ৰচেষ্টা কৰিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আগবঢ়ানোৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ ভাল পাইছোঁ আমাৰ যিটো ডাইনামিক এটা যিটো লিডাৰশ্বিপ আমি এটা পালোঁ তেখেতৰ সবল নেতৃত্বত আমি নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰিম এইটো আশা ৰাখিছোঁ লাপেন কেবাং জিয়াৰনি হ্যান্ডলুম দে সেটামি তালন পঞ্জি পুতা বিৰটা ৰিবদনল Karbinglong Patanjali Yoga Samiti Lapen Patanjali Yopit Trust Harivar Kachira Pen Pai ni Pai Trok Siar ni Pen Kapangching Pon Yoga Tan Mga Seke Pai ni Pai Thong Kebre Si Arnian Pajut Pon Tanglo Dipu District Mahila Samiti Asai Hemlong Pai ni Pai Trok Siar ni Pen Kepado Yoga Tan Mga Seke Pai ni Pai Thong Kebre Si Arni Satlang Pajut Pon Tanglo Ning Koirapo Parman Kepado Yoga Tan Mga Seke Along Bang ingko raket hom abang pubang piatum satlang pidun satlang ki unabang pubang piatum apan haritwar along puthot nipo pan yoga than mga seki pithuji pusi Karbinglong Patanjali Yoga Samiti ake hoy pen pachetak pon Pinia berta bang kelapan si Kangton Poniklo lai bom the card news channel domi thakme kurang tu